Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado ana phanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. District Disaster Management Authority DDMA Lapen Assam State Disaster Management Authority ASMA atumpen nilip along awareness campaign kapedupo. Lakha inkoirapo nilip MSC constituency ke parlo Sarva Shiksha Office adungalong Rad atumaphan Klardakpen Chikli Domon Lapen kaprek mate lahai akisungpen koson pensi kachepe jogdun thekjima mate kachere dun thekjima lahai alamte Klardakpen nilip arad atumaphan Rajib Kro ahinpen than mum teka non angton alamte arjuponik sina Nilip Chokela pen ng kilo berta R1 Teron report Karbi Anglong News Channel. Banjo 77. Banjo to hello. Punay. Hello Punay. Hello. Nanggal pen thong kicing kiso. Akal pen kicing to. Hello. Disaster management. Dag jo. La podio. Dag go. La thanadung. Kalau la Chokela la thanadung mati thanadung se da jo mo chikli bang pahai mati la short circuit ma me chu do kokon la si na tina to ikhade chalo balance igelo la ke toll free number just balance igelo ke data ko khala mo chhi ko hes la hala bang me ke chu sinin kan be pine pole lai pakla nunang nelo la ke grab dunang po bang po halo tu da so kali mo hala santi tame lang tame pine pole bap penal pamendro cerah juta dah cepat dah na so area ke tantan bo chikli bang bo se main da ke sinin kan der temon ke the age don ke temon apollo temon theu temon ke thi ho lang Tingkirang keluar titi, karen dak petiti, karen dak pelutan te, men mana tegang pelutan te, oda mana pate bogdang ne, thana tame la 1077 tame nangko dial ignore, phone noy, bang ACB no phone mensus thane po, kalde dak channel muni pen lok tala nang cedan tan dahlo, lasi jikli gram pelutan te itu ke pere pen, ke katun do, lasi laso pen. District Disaster Management district la takpen tim angge ditum la Karbi Film Society nong cerap dun lo asi along lage kene lobo kopi silunijan silunijan la revenue circle lo difu pang tangan lo la sopia kun tum pulun circle dan la tote long cap ni don claim nai asi pinda ke cheng lo opening lo alam ke song je rong tum muni tu antha homo chichin do mane awareness pang chichin kom che titila sila ke than phan hitum la street play apine pen alam ke song lo la nitum chikle bang hut mege che hut non temona polo temon ke the hut ala sininga parla hut me na ke klo hut ko son je no chire the nai ma ba ko son che do kerap cha hang nai ma pen kerap cha hang nai ma ko son ma la solam phan hitum ke than lo la bang son lo je by chance pine plan pithalang putekte ar namalang putekte ta non ma sining nang dat ta halo sining kang der hut pulo tang de sining kang der phang te opportunity na in tip do te mong kang sang wang sini kang der po aprang lo ni tum na China chalong jata mi lahai aro chewan lap nang po la sope me thang ta mi hema lo su nang po la sini kang der hu temon hun de hong do nang ni lo tum aga ba sang la sola la theng pik lo der bhari theng pik lo der to war long ta mi hem long ta mi nang ba pham ta lo muni chak lok ta hello intu mun e dei so ko son sin tu chera po men e la se chera pham tu la ni tum la disaster management at toll free number do lo la 24/7 open lo la ke 1077 dak phone nang po age pinelo pula non ma temon ma lo po de tu la circle office long ta mi tum la DC office circle office tum la information pina po kate la BTC du bodi BTC la rong la gangbura ta mi la tum long ni tum abita bang palen ma un o non ma temon bang lo ta o mo phi than po son kali non ma 24 hours among tu abita pale nai dak mane chelong chanong la me ke klo ba theng pi ba ki thita hai monitor na ne pin injured casualty do kok ta hai la report pan tu chipis rang nang po angke lahai lo pulan phere nang ni muni bang phere ong pulutan de la ke chikli bang hota ho me pine hota ke phere ke kadan si chitut palin parlo poso si muntu mane are kengching long dun po mane aphu chi phu ke ne dun po lahai
fan thaji pher pin pen ning chepa ding pin ko son chin tum la so situation tackle ding ma la fan si tum bori ponai a ke la tum ni tum do na ne me chilo na pin ta la puto video tu di rong po kerap dun bang wede tiki la si la so mobile pen nang video ta ko prang nang li la toll free number 1077 no daling la so pin lang pin emergency photo tul ta kapre la ta tuli ta me sita bang kisung hot pin hot la tuli dun no sera ke methang kerap dun nei muni to mang ke ke nong ako da kar beng long pudet kal whole northeast ke north india mong ke chikli bang na di la northeast to la ke mane red jono la kar northeast ke la se kar beng long kai ta chikli do lem pahir pahir kai ta do lo non da do ta hai lo tum chini sita ajo me jang ke tum chini chikli la je chikli bang hot pulai to phere oti muni chikli pu men kar rup titi karum nang ni la so ke kada prang ni tum pilo ke sar tu mane doma e pai poi phu phitum ke sobang doma kong etum doma la tum haji terek prang na bo la open space dom ponang po la so phisi tum dam nang po damon e po so plo tangte ni tum ke kadlu pu de chitut palen phagi nani tong pa pa ya jo kang tingu ngai la sin tum kini nang po la table do chair do nitum bisna do la so ar lutami tum ne pram na chipa jog onji la so phila tul fi number lo bang tim ang po na tumang ke kene po nang rap so la po na de sar la silanian sar ko la pini la da pang cheng si lo la si long an bak ni thik kon long cap hotel pin da long cap lo silani sar ko long cap lo pini la da pang cheng ke si cheng lo tan to pini long flag do la ma dan chot dolang ko मेरा भिटी दोलांग नॉन बाजी सीरा बैंक पेन मेरा भिटी लोंग सारियल मेरा भिटी सारियली लोंग रसुल्ला pini la long ni long ni chot lo ha la se penap ke ko deopani mondir la dum lo ange siloni jan bazar lo जफरजान बाजार लो lang pon bom thank you Salawar langteng a hithialong CEM pen rong arwada tumpen chingki chethan ajai mek padupo Kiduki sungalam jongsi pachini dunde pute kerabje tumta chini nederji son si pini thang ni phai krehiniar ni a constituency tinalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen rat angbong chingki chethan asai KN Ponason pini phuluni constituency ke parlo Salawar langteng a hithialong ta paman po La so ajai mek along ong dung arat lapen CEM tuliram rong hang atumta chetong dun si kachingrum amai padupon mai along phuluni ahawar along arong tinalong sarkar pen kapileli lapen rat atum kilong dun de kidukisum kachechak nang alam the CEM atheino lam the chepaklang du la so ang bong pen rat akar I kenangji ason an pen kirabji aphan lam chak chipi ponlo Lapen me arihing kilili anta chiklojani angbong pale popusi rat angno lamchak jipipo Phuluni penang kelo berta Bidor Singh Terang report Karbi Anglong News Channel CM interaction program mate CM pen lam ka chepechoy budi sore ka chapi la support ha Karbi Autonomous Council that principal secretary ke changla secretary ke an joint secretaries ke an officers ke an lapen pada me district commissioner ke changla superintendent police ke changla law and order ke changla rara tumte ronga sarke hai lapen sarkari gambura lapen song ke ana tum ha public ka thengno rara thengno ke la ke kan no lapen ko PPA sayang deng ma kenan so an ke pin purolo na dunno Bapin pura lo nang pipiana sayang ding na me alang tum ningak lo alam alang pitan lo asuka jathan na pot ini kan dina to mas ponsi ningak lo rolo alang tum ha si bahaya sai ne kapicin dia bhang itu mo kono 16 ni review meeting di along tim a consensus ke daman tan public tum jitu lu nang pidu to abdir penang pidu kala sab bugliat piar na tang elo pulang nilai tum la mars achit beginning financial year 2025-26 naswa financial along hapon di body bon pen kandar kor pen yak local tum han ki bon pen kamat pen ye ban ko puthot pani jok na sam ye ban ni hawa bane dak sir phuluni long la guest house nembo home school long dos kami dak to public to mate lada phuluni ra tum kunani pen helwi pen guest bang ko te patang thai bede te la so la phuluni guest house ko hai ta dak dog yin dolong ke tum iklem bon ye ban tum boli sir urundoi apna pe ang tang pe son se kono Kurun doi ka cetang ti an ke MLA pen ni tum ching mai pen bon ye ban ni tum boli bon dom lo
jadi dah cipu sarvan da banggi lapan da nana makelong le akan ada tumke hini do kok krai tumke isap incap isuben isisi kelong vek je tum han ti ponje pan tu Oh sir, la ang tamen ke bang la Karbeng Long pen ang tamen ke bang la biha department pen. Alu aro na mipin pen la pun si klembo mang pom la si Karbeng Long masuk. Bang du long tangtan pen ke bang. Mane jong sejak ke du kok tu kalau itu bantu tanah pino ya aron repet ke tu mane aro yung si du kok long te. Dak nah tu ni tu bantu tanah pino tu tak kena nomor sponsor ke tak selesai ni. Lepen tu biha be klam lepen stamil ason aro na bipin. बिहार पेपर के क्लेम के ना तुम क्लेम लोग होता इंडिया सिटीजनशिप लोग पे pada artikel 19 1G sampai 1G लोग लांगनो इंडिया सिटीजनशिप लोग के होता nanti बिहार पेपर ट्रेडिंग लाइसेंस लाइट लोग लांग artikel constitution artikel 19 sampai 1G लोग लांग Lampi se sir Juna Lasing mo heta ni thalo mati public ni thalo lage along tin karen ga pele ji phanon mo heta survey phanon tum pela Mountain Terrain Bike MTB Race Kapamanpon, Nijang Karbi Anglong District, Duar Amla Constituency Poksong Ecotourism Park. Thang thanga chiklo ni phai krihini ningkan surihini ra inkoira porni Duar Amla Constituency Arlo Poksong Ecotourism Park alongpen first international longest mountain terrains by MTB Race Cycle Race Kapamanpon along Karbi Anglong Autonomous Council EM Prabhat Chandra Taro Nijang Karbi Anglong District DC Sarangi Pani Sharma SP Indranil Barwa Atum Chetongdu Bangso Kachepati along Kadukawi Bang Inkoira Trok Bharat Angkangpi Assam Arunachal Meghalaya Ladakh Jammu and Kashmir Lapen Nepal pen Bangkethom Rider Chetongdu Woodduck event cycle race pini Wednesday Dalimbari Hoksong pen Chengpon Mood kilometer 300 an Umrongso Palidamji Karbi Anglong pen Dimhasau district an cycle race mate cycle Quebec pen Inglong Arlok Pusitami Palidampo Lata isi sports event lo pusi Ningjepo India Angkangpi MTC race ke joy ke kali lasi alangli tumaphan okpran mepun me etpen kapile damchia phan hirjume hang pidunlo Kheruni penang kelo berta kam singdera report Karbi Anglong News Channel উদ্যাক ইভেন্টে তেওঁলোকে কি কৰিছে প্ৰথমবাৰ আমাৰ অসমত মানে সাইকেল যেটো মানে টৰ তেওঁলোকে কৰিছে 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ অন্তৰ্গত এই আৰম্ভণি সমষ্টি 1 নং দৰমলা সমষ্টি যোৱা পৰখি আহি তেওঁলোকে আমাৰ আমগুৰি হাই স্কুল নেলিৰ ওচৰত আমগুৰি হাই স্কুলত তেখেতসকলে 10 থাকিবলৈ ৰাতি তেওঁলোকে নিখাটো কটাইছিল আৰু যোৱাকালি ৰাতিপুৱা তাৰ পৰা ফ্লেগ অফ কৰা হ'ল আহি তেওঁলোকে আহি ঘূৰি আহি পেলাই ইয়াত ভক্সং ইকোটুৰিজম পাৰ্ক সয়েল কনজাৰ্ভেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত ইয়াত আহি তেখেতসকলে নিখা কটালে গতিকে আমি তেখেতসকলক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ যি আশা আকাংক্ষা যি উদ্দেশ্য লক্ষ্য যে ৰুৰেল টুৰিজম যিটো ডেভেলপমেণ্ট যে মানে গ্ৰামীণ যিটো মানে টুৰিজমটো ডেভেলপ কৰিবলৈ কাৰণে আৰু সোশ্যাল এৱাৰনেছ আনিবলৈ কাৰণে এন্টি ড্ৰাগছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্বচ্ছ ভাৰতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হেল্থ কনচিয়াছনেছ বহুত কথা তেওঁলোকে মেছেজ লৈ গৈছে বাৰ্তা লৈ আহিছে আৰু এইখিনি তেওঁলোকে হাতত প্ৰচেষ্টা লৈ আমাৰ এই পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা আৰু ডিমা হাছাও জিলাখনক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলক উদ্যোক্তাসকলক আমি সঁচাকৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ Boisa ing tiarong patua klamalong CEM Public Interaction Program mai kepedopon. Pierre Thelong Rada Parman kam claim chi pulote ratpen kachingki kachithanta kenangsot.
Sonsi pini thang ni phai Crazier ni Langhin constituency ke parlo Boisa Ingtiarong Pathu Aklamalong CEM Public Interaction Program amai kapedopon bangso amayalong aluhi amana pingpen kachitongdun lake manpeng kedo akehai CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen MLA Dorsing Ronghang MLA Bida Singh Ingleng Lapen man kedo DC Sangpi Nirola Phangchupi Sonsi Ongdu Kethe Kidingatum Chetongdun Lapen bangso amayalong longle patasita ronpot Lapen bangso amayalong MLA Dorsing Ronghang ahinpen lamthe kaningje ponke non headjong inut banghini rajnitik asong kesengpen halahai abang phuatum abang nangkethan nangkaperi dunji ke aphialamlo nangkasorsa ilitum amipi me nangkekai ilitum aphan jume juno mobile along ketok lasona saipen amat ilitum amuni datumta penang an kemanghuatum dolo APHLC aparty atumke ke parlin lo athe akimia kamle claim sita la tumke akahenopu nang pudunpo sonsi bangso CEM Public Interaction Program amayalong radaphan lamthe than pachinipon sonsi bangso CEM Public Interaction Program amai kapedo ing samchin pen pachunpon Langhin pen nangkelo berta Bidor Singh Terang report Karbi Anglong News Channel Karbi Anglong to एक डेवलपमेंट काम लगा तो रास्ता मैं रास्ता और गोटे कि पूरण हमें सरकार आलोचना कर कारण रास्ता काजी आंगलर एरिया बहुत डांगर गोवा को 3 गुण डांगर सिक्किम को 2 गुण डांगर और लगते त्रिपुरा को अलग डांगर गति आमार एरिया तो बहुत डांगर वेस्ट कार्बी आंगलर तथापिओ जिमान पारो आमी कार्बी आंगलर अटोनोमास काउन्सिल राइजर जी मेमोरेन्डाम दिसे সেই মেমোরেন্ডামবিলাকত যিমানখিনি আঁচনি আমি আলাপ আলোচনা কৰি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমি আঁচনিবিলাক গ্ৰহণ কৰিম যদি যিবিলাকৰ ডাঙৰ স্কিম হয় সেইটো কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এই ৰাস্তাৰ কথা এইটো মই আপুনি উল্লেখ কৰিছে ৰাস্তাটো সেইটো অলৰেডি টেণ্ডাৰ কৰা হৈ গ'ল 12 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা লাংহিনৰ পৰা সেই ৰাস্তাটো কন্ট্ৰেক্টৰৰ এলাকা কৰা হৈছে আৰু সেইটো এইকেইদিন ভিতৰতে স্যাৰ বেলেগ এটা প্ৰসংগলৈ যাওঁ কিয়নো দেখা পোৱা গৈছে যোৱা নিশা আচলতে জায়গাটাৰ বিজেপি সকলো সমষ্টিতে জয় পুতালিকা দাখ কৰিছে মানুহটো আপোনালোকে জানে জায়গাটো সদায় তাৰ কথাটো মই একো নকওঁ আজিলৈকে মই একো নাজানো ঠিক আছে ছাৰ এতিয়া ক'ত আছে প্ৰগ্ৰাম Kacitangte dola ngalotin persen sita sini tum chief minister pencingan sekolah orang citang harga gitu polisi kan beri. Oh sir, lalong li puta amin itu tak long thai non bang ke dak sidar lo. Nah tu malah BDC chairman kirot dok itu no sobat dak sidar lo. Sir, muk kiman bang mati putar terus. Bahai dah sobrang thai yang sobrang thai. Muk pathan ngalo. Muk tu kiman bang lukong aji itu mati putar terus. Aji pray yate 400 মানুষ মাটি বিতরণ ধন্যবাদ Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me